ala panaring di zamanmu persiduan bi sasada hono anakku dia te-teki sasada hono anakku dipusuk-pusuki dibunuh amami manadika kita ada dua kulosna utonuni ibadah nisi hobi tuinamo kondimi tuton diki masada doi diulasi ditangi aki marang diri ho aman sasada hono anakku dia te-teki sasada hono anakku dipusuk-pusuki dibunuh amami manadika kita ada dua kulosna utonuni ibadah nisi hobi tuinamo tondimi tuton diki marsada doi diulasi ditangi aki marang diri ho aman ditangi aki marang diri ho aman. Oke, baik.